Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Album ya xiyimbeleri Rhangani the producer leyi nga thyiwa leswaku xitori leyi nga huma hi Matakuxa eka siku ra 13 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023 yi le ku tirheni hi ndlela yo hlamarisa swinene. Loko hi kamba eka swiyenge swa mabulu xa ku xavisa vunanga swa inthanete hi kume leswaku album ya xiyimbeleri Rhangani the producer ku nga se hela tiawara ta 4 se a yi fikeleli ka xiyimo xa vumbirhi eka ti-iTunes. Naswona loko hi languta matirhelo ya xiyimbeleri Rhangani the producer hi mapimanisa na malembe lama ya nga hundza swi tikomba eka lembe ra 2023 va koti ku tshova record hi na ku pfumela leswaku album leyiwani hi ku famba ka siku yi ta va yi fikeleli ka xiyimo xo sungula. Kasi xin'wanyana lexi hi nga xi tekela enhlokweni lexi endlaka leswaku album leyiwani yi kumeka yi ri ku tirheni swinene i ku album leyiwani hi ta tsundzuka leswaku yi tirhiwe hi vanhu va ntokoto swinene hikuva xiyimbeleri Rhangani the producer va vuyelelanini kumbe va karhi va tirhisana na Benny Mayengani, Dr. Joshi Rimani na Hlavu the Gupta. Ni vona ingaku swin'wanyana swi nga endla leswaku vanhu va kumeka va hi yimeli hi mahlo ngati. Hi ta endla nkandziyiso laha hi nga ta va hi karhi hi chukachuka album leyiwani hi mi tshembisa leswaku eka siku ra namuntlha a ri nga peli hi nga endla nkandziyiso hi chukachuka album leyiwani. Kambe eka nkarhi wa sweswiwani lexi hi nga xi vulaka i ku album leyiwani yi le ku tirheni hi ndlela yo hlamarisa swinene. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.